umuzamu bararambura amaboko ni yayikuramo Hinkapa ikoraho Victor ahita asunikira mu izamu. Victor mukundiye ko noneho at least he was there on time. Kira ni ikintu cy'umwataka. Be present on time to finish the action. So mwataka wanje yagize icyo kintu cyo kuhaboneka ku gihe gikwiye. So uburyo bwa kabiri tubonye kona bose bazamutse n'umuzamu wabo bafu. Umwana yerimina umwe babiri aragenda asunikiramo abaye umukinnyi wa mbere muto witsinze muri Premier League. He is the Premier League goal scorer ever, Max Doman. Niwe mukinnyi mutoya watsinze ari muto muri Premier League. Huge talent kabisa, tara idasanzwe. Kuko asetinze ibitego bibiri mu minota 20 akinnye, ubwo mbaze 15 n'inyongera nk'itandatu adukoreye ibitego bibiri. Icyo rero nge ndi gusengera ni match ya Man City igiye gukurikira mu kanya saa 4. Kunganya birahagije, ako nubwo yatsinda it's fine. Again Man City mwibuke yuko ifite Chelsea kandi Chelsea yatsinze, so Chelsea ikeneye kubona amanota kuko Chelsea nitayabona iravamo muri Champions League. Umenye ko ejo Man ifitanye match na Aston Villa, imwe iramutse itsinze ubu zifite 5-1 irahita igira 5-8. Chelsea ifite 4-8, ubwo umwanya wa gatatu iraba yihanaguye. Liverpool ifite Tottenham kandi Tottenham irabura abakinnyi 14 uhereye no kubavunitse ubushize mu ntangiriro zo barimo ba Madison. Imaze igihe ikubitwa, umutoza nawe ngo arashaka kumwirukana ikazana Deserbi ngo asoze sezo. Spurs ifite ubwabo bwo kumanuka, ni match ikomeye, ariko Liverpool iri mu rugo. Urumva Liverpool itsinze wenda na Man U tuvuge igatsinda kuko Man U iri mu rugo. Guys, zitsinze zombi imbere y'Imana Chelsea izakina na Man City ishaka gutsinda. Ko Chelsea izaba iri kugenda yegera cyane kubura Big Four, so izarwana nyine muri match za nyuma. Kandi nge Chelsea oya twarasoje, twaranganyije kandi twararangizanyije kandi narayirashe. Twaranganyije bwa mbere, bwa kabiri ndayirase ejo bundi. Urabyibuka ejo bundi nyirasibona n'umutuku. Nge rero ndi mu nyungu. Indi kipe izabishaka Big Four nabwo ifite Man City ni Aston Villa, nayo baracyayifite. Iramutse inganyije ni match nahita nyiririmbira aka karirimbo bye bye nahise kunganya gusa. Man City zahita yihanagura ku gikombe. Ntabwo nkeneye kutsindwa, no. Draw imwe irahagije ko dusigaje match 7 twebwe Arsenal. So right now Man City igiye gukina inganyije ubu cyangwa ikazanganya kuri Chelsea. Shakira kigiye uko inganyije twaba tuyinazemo 6. Urumva 6 niyo yadutsinda Etihad azaba hakiri 3, kandi ubwo nkoyemo match ya Etihad hasigaye 6, kandi nayo ifite match zikomeye. Kiri kutwegera igikombe, ariko tuzaseka abantu shaka. Afana ba Arsenal tuzakora gaparade mu mujyi twambaye amasengeri n'amaboksa. Tuzasaba uburenganzira umujyi tuzenguruke no rompoye mu mujyi wa Kigali twambaye amasengeri n'amaboksa. Twabasuzuguye cyane, no guhagarara convention twambaye icyo bita amasengeri n'amaboksa. Twabasuzuguye cyane. Tuzaba twambaye n'ibirenge, boksa y'umutuku, isengeri y'umweru, luxury, turelaxa gake gake tugenda n'ibirenge. Tuzahita dusaba icyo bita car free day. Nta modoka, nta moto, nta gare bigenda. Ni umunsi w'abafana ba Arsenal mu gihugu hose. Imodoka zahagarika ingendo mu gihugu hose kugira ngo Arsenal ikora umutambagiro mutagatifu. Kugira ngo mvuke ukuntu yabaje Arsenal beruka igikombe niga muri primaire mu wa 5.
ndangiza primaire, ndangiza secondaire, ndangiza university, mu mushomeri, mbona akazi, mva mu kambere njya mu ka kabiri, abantu banshyiraho pressure yo kurongora, n'ubu sindabikora, ndatategereje ko Arsenal itwara igikombe, nzahita ndongora n'igitwara. Gunners, kipe y'Imana n'abantu. Ibigenda cyane 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 cyane. Uyu ndayizeye tugahita tugutaho bita mu myumbati. Niko bantu b'Imana. Gusa hari umuntu utifuza ko Arsenal itwara igikombe. Ubu hari umuntu utifuza ko Arsenal itwara igikombe. Bizaba ari n'igihe cyiza kubera yuko gahunda twagiranye nayo nka Visit Rwanda murabisi bizarangira muri kwa gatandatu, yaba ari closed chapter irangiye neza cyane, twarangiza na Arsenal itwaye igikombe. Ntacyo byabitwaye. For us it will be a huge success nk'abanyarwanda. Urumva? Twe turishimye rero kuko n'abandi mugomba kwishima. Harumbaje ngo Liverpool bite? Hari amakipe ane: Liverpool, Man U, Aston Villa na Chelsea. Mwese uko murane mushake ebyiri zizakinana natwe na Man City. Njye na Man City turarwanira igikombe, izo zindi enye zishakemo ebyiri zizaza muri Champions League, izindi byarangiye. Urumva? Zindi zirasigara. Turugaje ufana Real cyangwa ufana Arsenal cyangwa Liverpool? Njye mfana Arsenal. Ibya Liverpool muzabibaze Rugimbana niwe wabihimbye kuko Arsenal yari yoroshye. Sane 22 z'ukwa gatatu Arsenal irakina nande? Ndashaka kubategurira match ya Man City. 22 nibyo. Nari nibagiwe. Finale ya Man City na Arsenal. Umva. Flyer ndayirekura ku munsi wo kuwaka. Negereje ko no match ya Man City irangira ndahita nkora flyer. Niyo match yonyine tuzerekana. Ndafata umuntu yitwa Arteta, mfate n'umuntu yitwa Haaland. Nako na Pep, Arteta na Pep, undi mfate Haaland. Mfate twebwe nabwo karinde duhetsera, mfate na Bukayo. Bukayo na Arteta hano, Haaland na Guardiola hariya. Hagati nterekemo igikombe. Ubundi iyi match turatangira kuyamamaza kuwa kabiri, dukora countdown kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu. Ubundi ku cyumweru nzamanuke ndi kumwe n'umuhungu wanjye Faustin, niwe tuzayikorana iki cyumweru. Nafuwa tuzamfasha kuyamamaza, n'abandi batara mu benshi bazatangira kuyamamaza kuwa kane. Ubundi Arsenal Man City finale ni gahunda, ni urupfu. Turatsinze nayo nishaka itsinde, ntacyo tuzicanire ku gikombe. Finale ya Carabao. Guys, mwiteguye, turahari cyane muri Kigali Universe. Mutegure regira inoti y'10, VIP inoti ya 20, nuko gahunda zizaba zipanze. Muhumure, regira nzagira 5 kugira ngo mutabura amafaranga, VIP ngire 10. Nzaborohereza. Veni nzayakora kuri finale ya Champions League. Ntago nayakora ubu. Ni 5 ni 10. Uyategura 5 regira 10 VIP. Ubundi utegure nayo kurya nayo kunywa. Ubundi ugomba gusoza uduhita tujya muri international break gato. Ubwo tuzaba tugiye guhita
turuhuka, tuzagaruka Man City ikina na Chelsea. Nyuma yayo Arsenal na Man City ziteze ikina. Ubwo urumva ni hatari. Ni hatari. Ya guys, ngomba shimire rero wa mutaramu wanjye unyogosha, wa muniga muramuzi, abari mu kazi mujye muza muri Clippers abogoshe, niwe mwogosho wa mbere uri mu gihugu. Ubwo nushaka kuyuburana uzaburana na Davido yogoshe n'abandi ba star. Ndabiza abantu mukunda kujya impaka, ubwo ugiye kumujyanya na Kazungu kogosha aho ngaho Karembure muri karitsiye. Cy'abantu mukunda guhangana, uyu niwe mwogosho wa mbere mu gihugu. Ibya Peri yatsinze 2-0, umbaza icyo mbivugaho. Dawuda yakinnye neza pe. Dawuda azi umupira mwinshi cyane, yakinnye mediane neza. Peri itsinze 2-0. Ya utuduheri barahita badukoraho, bafite abakobwa bitwa ba Diane bakora ibyo bita scrub.